ka Meghalaya Revival and Healing Festival Arja Arunrio kabalong South ni kanthi kablas dang nadu ka arpinyo terik hadu kalai putrek ukalalingkot kalakut no mehnen kasni hakaba yakani ka festival lapelang do apostol Ankit Sajwan pat ka pastor Monica Sajwan kabadai kalok jong yakani ka festival lapelang hamadat ding Jabini NH30 habah Rupang nasakiru yakajing tuid kipat riewngeit khristan hakani gajaka deki buon byllien kibadai na gajala Meghalaya pat kumjuru na kiwi pat gajala lai isu shu bagi babun kilamat gajing kerku hakajing im kapashimen kajongki tingba kani ka festival dek babun kipat khristan kilamat gajing kot hakamet kajongki dari kiwan men patwai yakajing pang jing stom jengki kipaki don hakamen Go